Raya. Ladalah apa sing bakal terjadi? Bumi wani gunjang ganjing Pringgabaya ditunda di peperangan Pribadisun. Wah, iya. Jagat petang dadak alimun dan kunir. Anak-anak baik. Wala dusa Isun. kumawani kumalanda panggonan aku nganti panas sangar paribawani lung dulu tinggalaken panggonan aku. Yaksa Denawa Omonganin. ning paribasa ning Pribadin isun Raden Kunir lagi orang ganggu bangsa ning awakku. Ayo sirengan dia. Ladala aku bakal ngalinusa Bakal kali Pringgabaya sarining sira pemuda saking Kapringan. Ayo ada pada Yaksa Denawa. Wah, kurang ajar Yaksa Denawa. Berarti jelas silat jadi jurang pemisah. Jadi batu sandewan yang isun Pringgabaya bocah kaplingan. Banget irat. Nir, Ingsun nebat awakku moal bakal mati. Yaksa Denawa sepisan maning ingsun ngomong Raden Kunir. Ayo sirengan dia. Kunir, Ingsun dilebakien acan dewek-dewekan. Kita wong loro bebarengan. ayo Pringgabaya. Kurang ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kana butuh wa iya kana astagfir. Hanya kepada ya Allah aku menyembah. Hanya kepada ya Allah aku minta pertolongan. Allahu Akbar.